Ni wow, en wali anti poinin ko kusunod kay sa kaw, utang ataw lukayang way pa kunin Pohnpei, nan wiyak kupur choror karyasak siluwat. Ranwat niyalam, tisam baysak tuwaw, paran kaunor yakat raysak limaw. Ranwat, ran kaysak riyawan, wiyak kupur choror wat. Jalan ka katla, ansab matay wiyak pur, ayak tayban, iban wulian tayo diyo, patrawan pagkitaran, wan baron etkar, ang kakulian tayo diyo, yan. Low-low, ang ratsangata, uya kupurun rano. Tayo kata ng low-low. Baka din sa wasnan, kupuray kan patrawan sa karon tayo. Maing sa matkot, asubit kalangan. Hermes sapuy songkor, kakaon songkor ni sampawot. Yetki sab mar piling kukut na magkut sabi patuloy bang kupurar ang kusunod sekarayir ang katmot kalau awal atau wala lampu ang Pwuhng o melon ipatong kamel na tinir mekadin sapun man ki songkoros ni sampawot songkoros na kumyawi ayemar kung kasing kosanay yung makasunada kupurar at hindi yang kita sukan koros miskin kiyaban imet may patuway sa kita ba ang kupur o kupuran at kaunti Israel Kalangan yan, wan baronet ka, teka kaya kadlan ang sabal matay uya kupur, o ipan po na sa Chief Clerk kong roll call. Senator Jackson Abram, Senator Q. Papis Jr., Senator Isaac Archie, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Tulsi A. Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Pechervio L. Iren, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Sen. Latorre, Senator Denny L. Lapen, Senator Edgar W. Liganet, Senator Tembi Tetuo Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Miguel, Senator Sheldon T. Neff, Senator Nelson A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mr. I. Simina, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan, Chansal magtry sa balman ka quorum magtry ka katlan na sa balmatay uya kupur, amuwe, magatung kupuro bang ulian tayo diyo uya sa balmatay sa karatan. Kapyung malal sa karan Mexico, kapyung lap, pang kupuro na nilap, sa karan Kaibuni, wawlap, pang kupuro na Raksoko. Wawlap, pang kupuro na Isyogo, wawan ko sa bulmalikan ko, nanalang ko na kanyay ko. Waw tororong labalap kay Tibalian Tiyak, Momocho, Government, National, State, Local. Wawan ka kabinan Pohnpei, Honorable Stephen St. Joseph. Karyawan kabinap, Honorable Movic. Wawan ka siyong kabong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yung amusyong kabong Gankoros. Masaksit, Edwin Waw, o Honorable Floor Leader Kadkadaur, Honorable Senator Gankoros, balal lang samorokan, kaloysokan, sirisokan, sumasakan, o lang kasampalan way Pohnpei, na uyawaliabe, nan kalaruwat, nan Pohnpei kan, nabatayang tayo nan chamber, nan kalal, maslikan kalal. Rakat, huwag tayo lew pa nanan, uyakupurun ranwat, o iban po na si sabal matay floor leader, Latorre, pan kakalway tayo nan, uyakupurun ranwat. Kalangan speaker po yung kakyang patpato akom kupuro yung kakpato ang kupuro mailo kapkaping total po yung kupuro mau kupuro ni kupuro sabakon ko makaipaipto naman tayo lalo yung ranwat met noon sa namao speaker ay tungal kay ba ni wow ang kakpato ang sabol mam sang salir ninlang
Melil Bank Pronrail, so by T. Pohnpei. Ngayon ko Bank Promi. Wawniki, Honorable Senator Kang Korus. Melil ay tungal ngak wawniki lang samarukan. Wala isu seriso, so mas lang kanat lang nuwaikan. Bilman, kuligo wawatong lapalabakan ng state level. Wawniki Rail National Government. Melil targu wawatong Pohnpei yung syok. Speaker kam kupura mo na iban. Patulaw yata kamagda kam kupura yung kakulian di kupura may upagi tayo langgak kasomo kanikinagak wawin sombatak Gabriel tayo langgak katkiyang maiyaw labalan. Kalangan floor leader, bagi yang mulia saya tiaro, so na show kasamo kanikinagak. Kalangan ng kupura mo kaniki, kakiyang batyang uya kupuruntaan mo. We had a point of privilege. Masuk transfer mo tayo pampleo po na siya sabal matay floor leader. Kalangan speaker po lagi tatok wa danon ko sompal channel. May ko tung kubura po staff kan ang kakapaliyata umaw patulong bang kakaliyata ka naman maluwat sang nikarabawa tumempagkita ang kakapatulong mo rin sa siniraan. Amen. Chan mo kaway del floor leader tayo lang kapandela watawato alaltan channel. Karus mo tung kamaguta masa niyay. Uwa masa ni show. Kamagut paitar floor leader. Kalangan speaker ay tungol wow ang kakpatpatuto from bank prakang koros speaker man sakarok pramile trail katiyang ban item ng basic issue yay miscellaneous business. Amen. Chan mo kamagut ang sabal matay floor leader tayo lang katiyang po ng basic issue yay miscellaneous business tay retoror. Pwede ko utupan kamaguto amiyak tayo katkatyal po ng basic issue. Kamu Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker. Muna ibang tungalan kaya sa umaw kung kupura po yung kakpatihan sa umasin ng kasam. Sekarang kapung kayo po ng waw may patuloy nilang. Ito nga wala pang kupura may Mr. Speaker. Mga kumere floor leader. Ito nga paturor pang kupura nalay mo. Dukan kutaray lang nasa buwafik na napasokes. Meron waw niki riyay kamakabayan o presidente ng kakparos. Bilman po pati ang kupurakan o kasama wawan ko patod doon Mr. Gabriel na pati ang chairman ng ranwad. May Mr. Speaker ipatawan ng kalendar sa iran ng beso ko no gawit kan na niya ay kasambal ki wewa pa na magdaya sa bulman ki kaya ng kakapandela Apple Ben nomination kay may patuban na rin isa ko no muren at ay kamanata report kaya ng kakapali po sa nawawan miya nasa matay session in January pero buwa ko wawa ba na wo ay kasampali kamay Mr. Speaker I meant kagabahan ko po lang ay tungal Chairman Wow Chairman Ned niya so magtayban lelwasaw ang kakawit kitay nintuan webe na magtay sa wulman kiya kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Senator Carl Tansal ko promian Miyatay Retoror Kamuy Senator Perez Chairman in Chayango. Kalangan ko Mr. Speaker muna iban yung bato iban bato ang komuyo Dalgan metiang uyai tuan sekretan kapung wow. Sama tayo ko tuan ko Mr. Speaker. Floor leader, yang po members kan chorus. Dalgan na yang time nan kalori ranwat. Mr. Speaker, ito ang retoro ramen paro ngutro. Sanan kam din chain ko resolution number of create sa klamaw le banlal create sa klamaw. Ang salang mao nitong kamagatan Chairman Perez tayo utro LR nambe upgrade sa klimaw sabi sa klimaw wag yami utupan kamagutay pan po na siya koros mo utong kamagutom masani ay uwang masani show kamagut paitar o LR upgrade sa klimaw labi sa klimaw utroyer o patpatoyer pan kupurkan miyate iratoror
Mr. Speaker, Kami kumpura itungal wasa parlimen, sekali kupurakan magdaya kerja nang kamalin na binaso. Chanchal Pak Yug Thailand Kommal Lebinansho, Thailand Kommal Lebinansho. Thailand Kommaler Oiban
Patuan tay kat tepat patapan nambe isa kisu yay ratoror o iban pona sa floor leader. Kailangan speaker ay tungal wow ang kakpatpatuta bank from katuka sambalwat. Speaker may sakarok promail. Kailang kakrop sa walmatay kalantar o katan lang pan. Item number isa kilumaw yung resolution kalantar. Kaya man. Chansa lang mo kamagit miya po kamagit Mia utupe kutai sa pal talaban resolution calendar yay nambe isa klimaw taikat katia pan nambe isa klimaw o iban pona sa floor leader. Kailangan speaker ay tungal wow ang tutuwa sa bank promail. Speaker man pag bank from katuka sambalwat kailang place legislature resolution of Korea sa klimaw labinar sa klimaw. Kaya man. Chansa lang mo kamagit yung mia o mia utupe para tayo patuan Thailand Place Resolution apurya sa klimaw, labinyar sa klimaw, pansab na material resolution calendar. Makoros Place here, ay paan po na sa Chief Clerk. Legislature resolution number appear sa Klimaw line sa Klimaw proposal for resolution. Strongly urging the governor of the state of Pohnpei to instruct Mr. Daniel Isaac, administrator of the Office of Transportation and Infrastructure, to resign from his membership in the board of the Pohnpei Transportation Authority for adoption. Kailangan talang kakatiyanan masanabay paan po na sa floor leader. Motion and masanabay. Kailangan speaker ay tungal wow ang tutuwa sa bank promail. Speaker man patuwan sa karok promail kailang katiyang masa ni resolution number of Korea sa klimaw labinar sa klimaw. Kaya man. Chansa lang mo kamaguto, koros mo utong kamaguto masaniyay. Uwo masaniso. Pag kamaguto po itak tayo bang katiyanan masanabay. Miya masanabay. Paan po na si Chairman in Chayan ko, tayo introducers. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa pal, bangko promoyo, bangko program koros. Muna iban, kapay sa kaumataan, resolution mo dahil iban, pagi, Senator Pahrek ang kakpatyang yan. Mr. Speaker, kaumataan resolution ng Bob Korea sa Klimaw, laban sa Klimaw, padpaduan nagit-nagit. Kapinaan kakawait Mr. Daniel Isaac, Mawia Administrator and Office in Transportation or Infrastructure, and resign sang niya uya board member in Pohnpei Transportation Authority, the PTA. Pagkakayo niya uya Administrator, ay paluwa magnapali kantrangkan, mapil kanapali project kan, mamalwat kamanata ang PTA. Kariyaw, Mia jangan nerai tua jamet memia mulik memia conflict of interest in puko au dana konangan patu isang nan 14 PTA kasilu mia wewe me leleng Samail Chairman in Committee Moni nan karong Memia kuburan kabina ong Mr. Isaac and kakresign sang kabuligitiya po ko on 14 PTA. Kapayang may Mr. Speaker, niyanso memia conflict of interest in po ko akin kakatya kachorala kapantela ipulpen project kan. Imesan sa ranwot. Project Chocho, Project Nal Memolwat Kamanata. Nan kosanet, ang sama project ang kamanamanta, moni me uya monin project po ko, aladmen bangin uyawi o kantra o pet uyawi o kantra uyawi da. Kamelele me conflict of interest, miya wasad po ki, me ban kauna bata, tatawag po kat, yay administrator and TNI. Ano yan sa water, we are poured in PTA. Pantalaan alpukat, ranwad may Mr. Speaker, niyan sa masama kami mo ni Karunga. Kawait din Mr. Isaac. Utod po nagsagati water yung gabi na kamanala. Badawan me, so the project yung ban mo kit. Lao gabi na kamanala ma project ko ban mo git.
wuksang tama batu nangko senet murin pet ya wiya ro pali walet year contract administrator in TNI bangka wait notice to proceed the project kanan patola mo. Mr. Speaker, Medville kasaleta loyalty awasa lalapatin tatawakan administrator and TNI Mabeluya Port and Transportation Authority Padpataya. Ban Padpato TNI da ban Padpato PTA. Sansal Ranwood me PTA utang sanswood. Kaya lapto ka manala. Moni ban apali aray tungal payday. Aray tungal payday kan patwasang moni magteka manatang project. Melel project kan wiyal. IT administrator, may young board member and Pohnpei Transportation Authority, no local project may ban sapat monopukat. Mr. Speaker, may isang rango di after pato one KAPWARESOU. Ay man kay iran ka pato ang KAPWARESOU resolution mo ito. KAPWARESOU may padolong nan malong kubungililan na FSM. Company Pwuhng Pohnpei State Government. Pwuhng kasantin Pohnpei State Government ang project. Kasanduwa patron intuan uya bentatak masansan nan kasanet executive degree. Pag todo kawit kan makin miyanan karong-rong sa makamtiyan mo ni kan kawawe yang executive. May executive degree soto woman ang kusanet. What the kasantin tatakan executive the planin tatak. Apo soto woman ang kusanet. Nan kasantin malang kumungwad may Mr. Speaker. Epit project me maluwat ka manatang morning comeback me panapali kamawalan ng mga school and look up madalaning. Project ko pantala po kamiya executive degree. Makawit wiya pentatak, mawuksang tama ko sanat ka manala kayo o tama ko santinan wewa pa na mamiya na napulpan project ka nan pungan sa matay government in FSM Pohnpei State o winamar ka. Ranwat, kasantin mo lang kumumot kadirag tama, yay mo pong executive degree, so do waman ang kusanat. Uyate KAPWARESOU pen kasantin tatak may executive panapali. Irobukat iwuyaki ran kapatapat. Pwede kinantatangkan masansalan case what? Abilpit option TNI. Ari ikamelele mo pukuan option TNI metchelap o pagtoto pilkin choto pwede project kan marapapali padpado ni million ke. Project masansan may yapte paduan mawiyak case nan malong kubungan FSM million wano sama. Rupuegi case what padoyar numomot agday bangkasik maban mi raben pung maban wong Pohnpei State Government sang palim rabaki ray pung. Iwiyaki ran kapadapat puan ka kaway kupuratal. Ananin administrator in TNI and lalapadiang pukan we administrator in TNI o en puyak sang yang chowa port in PTA. Sa mga kamadiin mo ni o resolution what utud kon kawit kan makan paratanan karong-rong kan mamiya nan sa mga kamadiin mo ni. I kamelele me elele ranso may Mr. Speaker. Pwede ruwasin ko sinet makasanet di we have in legislature ban sire cabinet member men epitche impeachment. Ari isu men Thailand lel wasao. Ak Thailand ni targilaw ya ben tadagwat. Pagabang kurang gabna. And kak ruwase takawait administrator in TNI and puyak sang uya port in PTA.
Ani aralap imaw rin resolution what met my Mr. Speaker. Kalangan. Speaker. Kailangan Mr. Speaker. Kailangan, Chairman Carl, Chairman Pahrek. Kailangan ko Mr. Speaker. Kailangan baruan ito motion. Amen baruan may agot ng kapatapat. Mr. Speaker, nanwik sa malar Abanu tunga whereas kan ita siya specific Committee Finance luka all managed agriyaw siya patoto Committee Kabarabat and Public Works o CNCO pilkatar luk agriyaw abi siya patoto dari baruan kamelam kipsyo on tawagod kailangan kamalal ranwat bukatalang kapena mihir sumaw yun masabis kasi ang itong Chairman Finance ipuriyang may kila pulang kapungot pitalong ikamelam Mr. Isaac kabaruan sa madahil kosonet sa madahil Pohnpei Code Title 8 mukos ko sa ilang administrative law, iba doon may work. Ay injengtan policy may kabina uyata o kamanala, ima kawit. So sang dikaraba Mr. Speaker, member doon ita motion child project basin ban resolution number lebih risak lemau lebih nar risak lemau sabun man kita rangut. Chairman. Sansa Mayor motion yun o Mia Karyamantan motion. Magupurin po na si mga Senator Michael. Kamuy Senator Michael. Kalangan Speaker, Chairman and Finance Chairman Chayan kong makubra pagki rawat at ay utro tong chayan masa niya yan kak yang ada patuan ay tunggal mapang. Mang Speaker, sudah ay kasal ang resolution what utang ko nang yawi terante Akam ko bra pwede purur isuda sakratan wow kam ko bra itungal wow ang kamu yo koros ibadawan kami lelem cabinet member koros may titaw ali advice and consent legislature what suda ko nang to report you and value agency o non-government unless roya ex-officer member kay sang nakarapan ruwa sang NGO kay partner ang katrail sang CFC abe miyaw yabang kasantiya mo narpan represent ani kak kamboray tita me 24/7 ap katrayang below port tractor met esuto ko na ibil sudah mata-matawa pulaywan tatak instruct kabinay ni tiyato waliyapan administrator for processor matang pansaw me ay tito waliyabaw kamanaman siyang malwat laban step down ng saw sudah na kawit ka kabina and resign ni sudah kawit sa paluwa ka sambal pasang mas pataban paluwa patuto aramasaman mapali TNI inyong kasambal lalabot o lalapak Welelewan so miya case me bil toketa aramas me bukaw me karayang wing ketilusang paiskan me tau dito sang pasamilalan sawut ari isme bang ya bukaw enter to for tractor yo o irelakan cabinet korusya me tita sang kabna Yerman report ang yo palime pan kambore advice and consent Armang Speaker, ama ba resolution na patoyer makawit ke kapanan kawewe yang ulo. Na matang asang ini tiatar waliaban ulo. Aku pura. Penkak pung pana toto ko sudah kasal. Eka ketiata manan walian ulit nan podong piti. Iya cungal sakaratamu. Nisoto kaiten kampakabay mele lolo. Up to be honest, we want to talk and kak fair. Kon kak sana mau boy. Hey talk to it woman. Iman kalale
ay tungal sakar masuk pagi ay karamba pakpakan close debate main malagan tiya sang begitu kalangan ng kamu yang memuitang ya yang kakyan sakarata niyan so memiyar close debate po ikakalali kita ulul kalangan ng kamu speaker Kalangan Senator Michael Mauer iban po na sa kamagit mamiya kailan retung timasan ben resolution of creation limaw laban niya creation limaw karos mautung kamagito masani Pwuhng masani so kamagit paitak tayo retung tiyan masan ben resolution of creation limaw laban niya creation limaw tayo bang katiyan anu shoes karos mautung resolution of creation limaw laban niya creation limaw kawatan ng lima palimaw Kalangan insan salang wipakon masabul matay lusus matokok LR number of creation limaw laban niya creation limaw usus asak 2A o soto mauwang ranwat try kamanala kamamatan resolution of creation limaw laban niya creation limaw masala resolution calendar ay bampleo kung nasa sabul matay floor leader lator Kalangan speaker ay tumulwa ang kakpatpatuta bang pangkat ko tambal. What speaker may sakarak bramay tayo lang kakatiyang doon item number sa kuno yay nomination. Kariyaman. Chan salang mau kamagutan floor leader web yam yaw tukan kamagutak tayo katkatiyar po ng basic kuno yay nomination o iban po na sa chief clerk. Recommendations presenting into report number reapproval Legislature and Legislative Council on Committee on Health. Po na sa chairman and health, Senator Ned. Kalangan kami speaker. Muna ibang pato ay tiyang kiya itong sakar masigilang kaping wow ang anilat. Patrang sapul mangumasanan kay bunewa may patoyer nilang. Nan wasanu ya lama may tunggal sakaran wala pan kubrami speaker one key floor leader honorable Senator Scores patrang kubramai lo one key Israel kan mayang patunan kalori po Israel yang patrang ya lama naman sangan rawat ramawan kapul payamau and then holiday season with Ongmen Pohnpei chorus wasakan me amendment Kadkadaur patpatoi Mr. Speaker niwamen patuan pata sapul mo kamti rosalmao patun wiatak kamakit kitalen wialamelam ki recommendation and standing committee report number Riap ko wali seksilu labinyari sa klamao. Ansal kamagutan chairman Ned, pwede yam yaw tukan kamagutan iban po na sa koros mautung kamagutan masani o masani so kamagut paitak tayo bangkatiyan ang masanabe. Niya masanabe. Kalanan kami speaker kaya sa bali tunggal sa karan wow na wow. Kamiti sapul mo kamiti ang rosalmao ininin kasampal kayo waon kayo onapak malalayan holiday season wet o soraman katrapa ki masamayo ang kuburkan met makareta iman patrawan pata sapul mo kamiti ang rosalmao patrawan yata kamakit ni wow irawat sending kamiti report wet nembe mi patuan sakar kitaran kapantalang nan regular session and Pahrek kagagariyaman Speaker. Chan salang mau kamagut mamiya. Thailand kapantela masanaben report may tan nominee melel report 283-35 may tan nomination na kutay bangkat siyan lale and kapandala uong nan sabul matay regular and nan January. Paros mautong kamaguto masa ni
Pwuhng masaniso kamukit paita. Tait komal. Pag yu tailan komal lebnansuk tabang komal lebnansuk.
Tay sa paler ong nansamal matay uya kupuro asansal mamona tay komaltik tay kat tepat pada nomination o iban po na si Chief Clerk. Recommendations for sending committee reports number Yopki, Walisa Payola, and Risa Kumau, Council Committee Health. Kalangan iban po na si Chairman and Health, Senator Ned. Kalangan kami Speaker, kaya pala itong at sakaran wow, pata sa pulmong committee ang Rosan Mau, o patawan uyata ka magkitelan uya lam ki main kawait sansal nan sending committee report nampe riap ko ilisak payo lebenyal resak lema pagkarya Karos mo chung kamagito masani uwa masani so pag kamagito paita miya masan ba Chairman Ned. Speaker, on the permission. Kumkupurin po na sa mga Senator Perez. Alan Speaker, dan session gamonagis miya motion yung miya imi baron kamel na ban miya na ban amend motion na miya when gag toroglan ang January. Chancel motion na to standing committee report riyab ko wali sak silu laban niya sak limaw. Eu motion ang kakan filmiya o standing committee report riyab ko wali sak payo laban niya sak limaw. Ay ban po na siya ikamit Senator Ned. Kalangan kami masan pe imen patawan uyata ka magkit ni wow Mien kawait mesan saler mi patawan sa Kadkadaur ang riap ko ilisak payo lebenyal resak lemau and kapantalang nan regular session. Karos mautung kamaguto masani uwang masani so kamagut paita o ime panuyawi masular me petata nominee me report riyab ko sak payo lebenyal resak lemau itan ay ban po na sa Chief Clerk. Recommendations for sending committee report number Yopki, Walisa Kumau, and Risa Kumau, Council Committee Health. Sangon mo iban po na sa Chairman Ned. Kalangan Speaker wow sa bal pata sa mga committee ang Rosan Mau o nuwaw pati kailan kati amen kawait nembe silipuki en kawait sending committee report number riap ko ilisak lemau lebenyal resak lemau pagkaryaman. Chancel mo kamagut mamiya karos mautung kamaguto masani uwang masani so pag kamagut paita ni sangon mo di ban po na sa Chairman Ned. Kalangan may Mr. Speaker kaya sa balay itong sa karanwa men patawan pada sa pagmakamtian Rosan Mau o sa karakuburkan ni wow o karakarak apel ben sending committee report number riap ko ilisak lemau lebenyal resak lemau and kapantalang nan regular session. Chancel mo kamagut mamiya karos mautung kamaguto masani uwang masani so kamagut paitar suspend nominee me report standing committee report riyab ko wali sak limaw lebenyal sak limaw and kapantalang o nan January session to regular session. Karos mautung kamaguto masani uwang masani so kamagut paitar o ime pano yawi masular ira pa nomination ay pan po na sa floor leader. Wala nga Speaker ay tungaluwa ang tutuwa sa bang kurakang karo Speaker may pron sa korok promal dahil ang kakrop sa balmatay kalantaro katiyang ban ay item ng paysa kisuya yung miscellaneous business. Karyaman. Chancel kamagut yung mayor o pwede yung mayor utripan kamagutak tayo katkatiyar pa unang paysa kisuya miscellaneous. Kamu Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker ay tungaluwa sa bangko promoyo bangko kurakan koros. Imen tungalan diyan sa umawat may Mr. Speaker. O padawan ira mapit government cabinet communication number pasok papo ko wali sa kuno le banyari sa limao mapit so kamanamanin moni silume malwat kamanada kayo moni yume pampatulang small business and apali Christmas loan and parwat moni yume malwat kamanada and kakapali ananin win sa Pwuhng mo ni kamanamantaryo ang kakpado sang apol ben kasarawi ben
Pasanan ko sa natin wen sa Pwuhng o apali kacaman ben kapal the massacre memia ong right on wewa but yang mo ni yu me malwad pil kamanatar an kakapali ananin ka naglan project yu me chapter ang momotson pelang menintuan ko sa net wait mo ni wan kakapal ni uya ben anan me momotso sa bulman ki ermay Mr. Speaker imanitangag doon kawid mawan kami kabayan Honorable Senator Michael kami diyan bato yang nantatak tapol kanina yan miya oro ba daw malwat taduan mo bukat mayay melel miya dasod kasanti takawitan malwat yan kakapal ninay pero bukan may Mr. Speaker ay menuwaw karakarak pagkapan purakan kami diyan kak pato yang nantatakan karong-karong owan kang chorus apalya to kaway diyo ang pan purakan nan sa matay sessionin niyat maban sa tukak niyat an kakapwel nan sa matay sessionin niyara an niyara lapi yung ada retoror may Mr. Speaker kalangan macam mau kawait macam sang chairman o ikamelele me kawait wo wewe yang kubur korus o pulben to akut pan kapantala o pan kakana pul niat dan niare murun committee pan report kami kolokol chairman kalangan may Mr. Speaker itu ngalawa sa pal bang kubur mo o bang pugarakan korus men pilaw sa karamalwat assignment yu mo yaw yang sa committee mo ni an kakrobeto ila melal kan mebit men dekate deyu me leletong maluwat me miyawan mo ni yu me padosang CFC ang kabina sang ni share me government in Pohnpei sa Pohnpei ki nan CFC dan me nan men katetekan me paratanan wewe miet wen moni yu me padosang CFC ang kabina pumunuan kak patola wasa ko ng patola ya asan me kawit pen kosonet kan koros me big monu malwat magin kakamanala dari pergi assignment wo kasambal wonon karwaro may Mr. Speaker men sakar mesik pergi kami dia suka kapali dari ramelal kan pan kupurakan nan session ranwat an kak may yang kami diyan kak report nan sa matay session niyet o mabil ban sila kak niyet kami diban nanti yang kak report nan sa matay session niyar ay irawad may man kapadayang tatanggan bersama kami di mo ni ban anak-anak na pariya nuwan matang korrespan puramay kalangan may Mr. Speaker kalangan Chairman Carl puigi kapesen tatok mesan sila siyang kamui pan kakan report masih kak niyet dan niyar kalangan Miade Retoror, kami Senator Michael. Speaker, ay tungal wabang kubramoy o wanabe Honorable Senator Skarasay tungal sa karatahan pagpakyo we will patawan me anso kahit met pagkatrapon Christmas kubra mamiya malatak ananso ninduan kamokit may panpakyon kakapal o patak may ayo maing Speaker ibatawan aleti concern sangton kausaninan penpa me ansawat kas-kasik labalan mo ni kita kitab sa utano palin sa karyal alawat me patutala mo lablapin payplar ayo labalan pa ako pot korupsyon paypo ni kakatsa pelengati nga kayo wasam me pilpanutan kapalasto sa tukutungkan when karaptalan kibasang kisin muturar kisyo te patawani sume patawala kasa ni tinala buwew magani type pasang teso to katoba mura raro ko bila hotela nan pilakan me mian sawut papalwutan pelpa arnan complainer pakma agak sansal ni kamagit legislature wotang kak matak kayo labalan tu sa untotok pako te excavator ape sudah kar-kar mahal cili Pohnpei ka
Orang kau lah tolu. Utana mami pun usik. Hari pagbago iman paduan pagma. Siapa lebih mui Committee on Public Works. Nian so memalatak. Chairman mau utron committee. And kak visit mas alo kayo and talk makatin. Tama pako patrolaw ya. Isma patrolaw muturaro. Pulpawiw ni tinalawaw. O yamo man concern marana ki. On pilkak talk makatinalo bo moni me patrotago. Labalan moni uno nan sawat. Malawat kat kita. Mobilization mayor. Tama sa topol kita alo. Irakan koros me pitatalo iman pagi. Chairman and Public Works makamkak kalangan. Christmas kiyang talaga isa ng giti o son kausan mo. Pakpagan kapalwat. Nanrayra na ansaw me malatak. Ansaw karawar kumalkak tawi. Pagkarakaran kabunatuat eta aula. Nan mo kumakit. Mohon kamalang Christmas. Ramang speaker uyagi pakpak yobo kamtian kakapaliata o report utalimilkak mangi o pilki yang kawit ang nuyapan tatongkan ayay tumal pakpak matman speaker Yaman. Chancellor mau kamagut mamia sang Senator Miguel pagi amia utupan kamaguto ban ponese koros mau utun kamaguto masani ei uo masani so mia masani benire Chancellor Senator Miguel Masuk try kamelele me kawait ta kawewe ben kamaguto Chancellor Sangai Senator Miguel karate ban ujungti masana ben rowo ok trial ban assign yang committee me Chancellor karos me ujung kamaguto masani ei uang masani so kamagut paita o assignment ko sambal wo ban assign yang sabul matay committee PWTC o men patrol committee PWTC yang kak report nan special session word. Masuk kak niat aniar. Kalangan. Miada iratoror. Masalah raiban pona sa floor leader. Speaker kalangan ay tungalwaw patpatuta bang from bang prakang koros speaker man sakaro ko brakan chailang kak kamaltisan nan yok burko sambalin ranwat o prong sa pali na malwat niat location. Yaman. Chancellor mau kamagut ta kawaitan floor leader amone ban pona sa kamagutoy man pona sa mga chairman kan mamie pakair ang kak Chancellor kamu chairman card Kalangan may Mr. Speaker. Induan open na magtay sa man gear o sa man kabana men kapesan ng papagkuwali sa kuno le nangyari sa Klamao sa mga kapatid mo ni ban luka terang-terang kampan mo ni Kulak riau mo rin sa wasaran wat. O maban sa dakak, abanut kulak tuwaw niya. Rimen pagi staff kan, ang kakalele terang-terang kampan mo ni katiyan ang karong awang mepit men kabesa kasambal wat kulak riau mo rin sa was. Kalangan may Mr. Speaker. Chancellor mau kapesan meeting kulak riau mo rin sa wasin ranwat. Ang kak Chancellor member and finance o senator kan koros ang kak yang patay. Speaker. Kamu chairman jayan ko. Kalangan iban berogi ya Chairman apali Christmas and Parrot. Men baruan pakairan Chairman kan me kredita sangat speaker motor trupana moren jauh ya kupurwat. Bukitail kak tabiatar kosan sab matail tatong kano iban baruan pagi speaker kak masan yang mangumangan balisilu nuat riaman sang nan paligan sang riamui riaman ANP riaman chief clerk riaman o council ka riaman rangak yang kit moran chamichung kalangan Mr. Speaker Kalangan Chancellor mau kawaitan chairman jayan ko speaker pansong anapali napitata committee and Christmas party kumalang kakan katpana Padrobana meeting clock isa priyaw tamurin uya kupurun ranwat o staff kan ang yang kamu. Masular pakair ay pan po na sa kamagut mamiyak trailan kumaltisang sa matay uyak puro sa balban na niyat clock isa. Koros mautung kamagut ang masa niyay
Pwuhng masan iso kamagat paita ro kalangan den senator kan koros sabul matai uyak pur rer kasililia